Bu правительство отчета келерираттан сөйление олохтоохтор белемнени баа боллак битти. Мен манны ханныретиме. Бу правительство отчеттабакка депутаттар бейлер ден отчет туллары боллар ден ханныретим. Тоа детаха бекинлери таллак битти. Ол туроса бокурос бутун бу правительство киреннер этеннер, онтан келеннер эһиге этилер гейт эһи вопростар гейт бу маннык болдулар ден. Онтан билим болоран ханатакпын эти правительство лелир эдер олары көрөн олар доппуна бу ордук кинеге надалага бит. Бу нехелене ханнык нехелене тыынан олар орун. Онтан бейбите дастык. Бейби көрөмөкем ханны лелирин билен туханах ыйтылар бутыгер петтери эти ылалары бут. Мен болла бу этилах калбитим. Онтукпун этиям куратор бутын эти холобора көрдүм. Куратор бут бейни гытта бигилө лехеге Попов Петр Иванович гытта өссү шөйди билсен алгылы япып болла. Онун правительство отчета болара нехелектери карьерлere олох надалага бити ханадым. Маннык утурта көрсөн олорон тута эппетилар. Ол гынан баран исиннесе бир эми этилахпен холобра бу суруунан берери токтоту хабары биттемин. Тоодетаха биге бу правительство лехеттеригер арас вопростары беребит, онно хоро вопросы белеме хохтар боллади. Хоконы көрөхтөрүн нады болары болу, олихин этинар этебин бу отчет иннине, неделе иннине вопростар бытын, ыйтылар бытын, кинлерге түмен бере ханада ден. Оча кинлер келенер манна де холобра бу Зиновий Иванович манны вопростахын, онны бихи манны гепетти биттенер, кинлер белем болу этилер. Оны биреме дағаны бу этиге, кепсетиге ордан қалды эте деймін. Ити бәйен баға хана, оны итini ылынан келер хылттан итинlik отчоттар баралары бите болдыр дейм бағалақпын.